talo fatu talafo i le nei tai au si mai alau whaafonga o Talala Radio Samoa. E le o mautinoa i le taimi nei le ono whaasala o le to'atolu na whaimalanga nei sini au se Talia mai mele pone, ma whelelei mai ai au kilani i le vaiaso talu ai. O le to'atolu e whaapea nao ane le taavale a o whaiai tapu o mele pone, ina ia mawhai ai ona whaimalanga mai pea i New Zealand. Ua whaamaunia mai fo i o lea to'atolu e nonofo umai au se Talia, ma o lea nao mai i sauningo le maliu, peitai, o le maua i tua oio au kilani a o tau mawhai ai e tau whaasesele au whainga luenga, na awina sa o toi loe se tasi o no fuanga i faanofoesea ai. E lua vai aso le olo tāpuni ai tua oio mele pone a o tau mawhai e tau fiofi le pepesi o le COVID tua le community, ma ele ngata lao leo mai i New Zealand, a o lea fo e iai sa mo i latou olo au mau i Victoria, a e fia whai malanga atu isi vaenga o se Talia. Saunoai ma le whaatonu o le soifua maloloina New Zealand, Dr. Ashley Bloomfield, o se whaanoanoanga tele le whai malanga le ainga wa maua nei, ma ele o mauti noa ni molianga whaia whaasanga ia i latou e le ngata, i le soli o ai ainga o lo o whauai le feoai sa o loto a New Zealand ma au se Talia, a o tū la fono o tapua melepone. Ai mele tamaitai Masalomia Jacinda Ardern, o le ato o tolu, o le ato tongi lava i latou le no whanga faanofoesea o lo iai nei. A o tala noa i la le ono molia po o le lea i lava o ni molianga o le ato o tolu, o le masino apirila lea fo ina sao mai ai le isi tamā mai Perth tau nui au kilani i le taimi o lo whaiai tapua birth, ma ua whaamaunia mai e le ini molianga na whaia whaasanga i le tamā. O le whainga malanga na fuafua mo fiti, a o lewa manuia i latou o nonofo i Bay of Plenty. O le malosi o le pepesi o le COVID fiti wa le tau nuai au nanga whaia fua, a le Youth with a Mission na tapena e ofo ina atu siaki mo togafitiga o oloa, ma o lewa tau lai tau ranga. Ua whaia fua ai ma oloa i latou o mo mia le fe soasoani, ma ua mai ele to a tele o tangata i le community o lo whaatalo sangaina togafitiga vave mo o latou oloa. I to tono le vaiaso talo na whaia neisi aki whaia fua. Ua silia ma le luas fulfa afe lima se lauta la le tau o ngā luenga fō mai whainifo, e whaia e au noa masi tutongi i ngase silia ma le ono se fulu. Mai le toa tele o tangata mātutua na vaaia na iai mal tamaititi o silia ma le ono masina, o tinga aina i nifo pepe wa mamai ma ua sao ai le siama. A o tali le lei ai la le community a tau ranga nei au nanga whaia fua e ala i fesoa soani tau tupe, ua whailoa le au malanga, o le mana o ngā tele o lo iai o nisi fo mai whainifo e ofo fuatu o latou taimi. Latou te ngā lulu e whaatasi. I le fesiling iai o le sui o le au malanga i sa latou molimau fua i tangata na vaaia, whailoa le sui e le o le leile system o lo wha o ngā ina i New Zealand, mo le vaaia o lo tangata, ma o tatau na whaia se suinga. E tūsa ma le se fulu afe tangata whai ngā luenga mai whafo o lo iai i New Zealand i visa whaavai taimi. Ua toe faaopoopo nei le isi ono masina e ao ngā ai o latou visa. O le faasilisilanga le mai le minstau fe malanga inga, Chris faafoi, ma ua whaia e fe soasoani ai le uti o tangata whai ngā luenga a o lea e tāpuni a lava tua oi. O visa nei ua toe Okomeki o na faaopoopo aso sa tatau na umale ao ngā mai le aso lua tasi o Iuni, anga i atu le whaai unga o te sema. Ma i saunoanga faafoi, o le amata i tū lava le malo na tua oi faatusa le maketi ma tangata ngā lulue. Ma e ono toe faaopoopo fo i le ao ngā o nei visa le tumau, pe a tala fea ngai. O se whai unga e talitonu le minstau le a benefiti umai tu e lua. O le maua pea o avanoa e nonofo ma ngā lulu i tangata mai whafo i tatonu o le atunuu. Ai whaapea fo i le fesoasoani i pūlenga o whale whai ngā luenga i le tau sa i lia o tangata ngā lulue. O i lato umo le anga va ai le nei ono masina toe faaopoopo o le a whaafeso ta i le pūlenga ai ele i o atu i la solua lima o le masina le nei o Iuni. O le sau o tala ua toe Talia e au se Talia meli ma wa atetele ma isi atunuu. Ua tatalo ai ma le asosio meli i New Zealand, ia vave mai se aso e tatala ai sa New Zealand. O New Zealand lea na whaasa mai lava le taimina amata sau el COVID tausanga talu ai. Ona toe feoai ni meli, ma o tapu fo ina i tasi na whai e au se Talia. Peita e o lea ua toe whaatanga le malo au se Talia nei wa atetele a o New Zealand e le ai. Ia tunu mau atu ma New Zealand, o Amerika le a mata toe feoai meli le masina le nei, ma tu ngai tatau na whaamaonia ua uma na whaia umatui o COVID o pasese. O Europa e tusa ma le fase lau afe tangata feoai wha o ngai meli masina talu ai. Sau noile pule silo le asosia Kevin O'Sullivan, o lea e fōlinga mai ua toe fo i le tele o atunu, a o lea e wha atuai New Zealand. A o finau malosi le pule sili, wa ia whaeloa o lea ua lewa o na tapena i le taimi e toe whaatanga mai ai le malo o na feoai meli.
O se mata upu wa moe nei, Talia le whaiunga le masina lea ua toe tu atu i le whailoa ingal minstau tu risi ma pisinisi o lo onga luea ina lea maketi. Tala muli muli le tae au, e tali tonu leo sa ono whaonga ina se la au malosi le faalavelave na tulai mai Magele au kilani ana nafi. O le faalavelave le nei na so ai le taavale le tamai Magele ma maliu ai. Tu ufatasia tala le tae au lo sa ilia pea lea la au malosi ma ele e maua fo ile taavale ma le ave taavale lea na so aina muli muli sola. Silia ma le tolus fuli i latou na ave leo mo faatala noanga na nafi, peitai ele i aise isi wa molia. Tala nal tae au, manuia le nei aso.